fia ngei a fiafi whapelo ia kule pa ia mo le malu o kako kungu whawhengainga mo lako wharikua ia whapefo i kupu mai i on kulanga whaalupe ka mama ki ngā mākua o kako kungu o kapo i mai i lawa mboka ia le ngaka fo i leo le kokele o kako kungu foro whainga mo mai kako whaasalonga i kungu ese i ngei kaimi ma ese senga fo kaimi o kako mafukai ai le ngaka fia mara ngaka whawhikai whaia o masui o kako main host le sunga fo ia siaka ko whaia siaka mai marai o le whai o ngā whakasi mai ngei a fiafi o ngā o lawa i Sydney le kamaloa e sa ungi e koe fo i mai kai au po ngangei si le kula msaro ngangei le kula sumar kasi le po ia e sa wele langa ba lele ia onka ngumele kai au ia bo fo seva ngoa felo i laso kai au bo ngier mulanga a siaka ia pape fo i no fionga vui ia e fia whaia o masui o ngai fiafi ia ma se fo i o le Blue TV ma le kaukai ai ia le ofisa ngei ma le malu fo i ia kako pule ia fui maongo ia pape fo i le uso ia misa lo fai mo kako insingia ma le kako producer ngei fo i fiafi ai o le sa whakarikari ia le whiong fo i akungai ia po junior fo i sa whaia le kaubanga pese msalo skaimi o ngā kaungu maila ia lea ia o ngā maora e leo se kako kala le kaubanga le ngā ia ai morkai ngei ia ai wo koe le kiki mai o ngor kele fo yo o ka vale lo feo ai kai mi o manga bo ngā ruenga i lunga le motorway ia male ka mo meskemi on ka ko fa ka silia a ke ma fo fau mo manga koe e mai ngai isu lai ki fo ngei o ngei fo vai kai mi male ngai aso wo kea mo mo o le mo mai ka vale le ngala bea le miska fo le MCO ia le whionga whai pule a whale o mawaenga titimaya ngau ko sila ki epe fo ngai lunga o ako o whinge o le Facebook ia mangisi fo social media ia alenga mawar kala ngai i whasalonga fo i mai kako komisinga ia pe fo linga mai whai sawa o le whai sima mafa o le bai o le miska i langka avale ia le masalambia o le sawa o le ka avale nga al miska ia ngupot whablave lea i ngai le mafa le rakule ngai le akua le paka ia ele si o le bea ba me ka u nga ai o ke le lo foi po la me wale o nga le kausia foi ia de sawa ma le file mu ma sa ngole mu ia me sa foi ka ko sui o lo fai ma fonge ma fai pula malo i ngai fai la kom fa ka inga ia al me ka sia ma me ka u ele si o le bea ai o se kasi o mga ko ke fia mai lunga o le wanga ingei le kako whainga malo le state of emergency ia me se foi kulanga o le power ma mea nga kaupisa ingei o ke mawhau masalo anga whakaungu le forensic audit le nga whai po susu nga kusifunga maka ngā luenga le wang ka ua wālua le msaro pake ki mo wole nga le lima sela wafe mal pake ki longo roli si lima sela wafe o milionga kupe waku i ko kongo o susu ingo o kusi le maka ngā luenga ma mngisi mka upol malo lo masalombia o ke longa le orka ko pawa i le whalablabe lo kupungei pe anga i kongo i kako su nga kusi ma me whapengei wole koe mau meskara e kako miska wa mo kwa karuanga vai loinga ko whainga malo malua ia le fast government ma le fast party ia wa mo maria kwa nga mea wa le fo foinga mai a fa penge o fasili le ka osa wa o ma fo ngi a fa penge o ma wa le wa kalo le resign o olo wa kele ia la ko fo ia mes foi kul epa ma mangisi wa yeli masalunga wa yeli karkonga wa kau o nga resign olo afa penge resign olo ia umae resign ia pora se kulanga fo yo o funga fala mava nga fa lo lave kupungei ai umae nga e se me ngo afia mo fa kai ia ave se kulunga ia la se kulanga fo pa fa pe kulei pe mo ka opo fo ia fa walo ia mal pa ken se va ke o resign ai oi fa ia ka ko fa nga malo o si kerenga wa le langi spea ka wir spea wa le aingi si e fa mo e se fulu ma le limo fa nga malo e ma fai o nga kua iai
le aka mai ia mare kaukua e filfili mai ala ko wanga wa e kau ave inga ia kofi ar kako malo o vai aku ngei i le kulanga fo ingoa fisiringi ele au kuskala fo ia kamare o lau kikire nga sola mai o le pui lo ka oe komisinga leo le maloro le kumau o ngisi o leo ko lima nga mafuai o nga sola kamale e di kau mai po le ala wala ia mangkua fo i kaimi wakea kausanga i wakea nge sa kele nga fa o nga e le uri i va ia pui ia pango kai o fa ila ko fe au le fale o ke le lope fa fenga sola kamale e wor ko lima ia leo ia o fa maungia nga lenga sola le kama ma o fa malolo ai isi vai aso lu vai aso le ko kongi mai me fa penga ai lo ka mai la pe fa fenga nga sola le kama por ala wala wa paul meren ka mai o le rehab program o se por kalamale fa i ko fa so songe i la ko sa fa pui inga ia fai o nga ko fa le leo la ko langa ia ma fa le la ko lumangai pe a uma mai o la ko fa salanga ia ke ola ia kamale o la ki fa si o mi o fa pui e le kai ngo e nga ko nga pokalama le rehab o le rehab ke le ngai usila o le rehab e ke ringa fai ai la ko fo i wa maka o nga saungi mangalo o mai fafo wa le la mai fafo community o mga serve la ko kaimi o nga fai le rehab program lea inga ia sosangi ala ko le saungi mangalo mai lo ko fo i community inga ia fai ngofia ngo aku ia ma ngaru fa kasi mala ko fa ngalo ia me fo kaimi sala ko fa sala ima fa pui ai al kama le lo kiki le ka o mai le fa pui le ma so eli kai anga ba ile ka pokalam rehab masalo paule rehab or ku ko fa pui ma fa ngi singa lenga em fa o fa kumulong kaimi mo kulilonga kausanga lo fa pui ai o skasium ka upu o lo ke ko mai ma ka upu sa langa ile ngi ya soma anga fo o ka upu le wa mai fa pe o lo kwa kula fa ile o fo ngangele ale airport mala ba lele inga yem fai o susu ngai ka vale o ke le lo po ame susu ai fo ringa ba fo ke nga ia la konga malo man kanga ringo leo onga o ba ya ko ngai la wa ngai kom singa e kalongo lo yesili pola le kula fongo man fai o ku akule le marusi angale ya ila ko fa nga ringo le mala ba lele e fai ko nga susu ngai e fai ele leo ia o kasinga pa pusika ko baila po le alme kupu mai wala ngole e foringa me fike nga ia finga ngalo o leo ia male maka fo leo ko fa ko mai o ia ke lo por minska por prisilo o mala valele ia fo fanga ia ai ele o nga kasimale mal finga ngalo o maka ngalo leo o nga la mga kulelo o le kele o leo lo whenga renga mlai wa lele e 24/7 lufu fai kula le aso a koa e susu ia e sifia leo mala ko ba ia le mlai wa lele ia ele kaula koe wha kuinga se sim ka ngā renga e whai ngā renga leo ala kele leo o mlai wa lele o skasi o amka opu o leo wa mai ngisi wha kukuinga o mga upunga me momua nga mai skasi foi fa ko nga fa pe wa alwaku ia le kingu le fai pule le o le kingu wa ka waku le kumalo e ka kala le wafure va yusu e mawai ku pe le kumalo ya sa o ko momon ka upunga msalo po ko fa ba skalwai a le fa ko mai skasi fa ko kwa fa ko wa ioe i la kingu ya kula epa e faili mo le wafule i vayusu ia ke le lopo po farawe ke le ngā finga ngaro pele ai a le wa sau wa mai pa fo le mea wa umanga nga ioe inga le faipure le ia o mea nge sa ke le ai nga mo kwa ke le kingu ka upunge ai
ai ese malfinga ngalo o limongi wa o faleaka a koa lea, ia e whapenga fo ingi se whai pule o faleaka. Ia a lea wa waku korokolo ia lea kingu ilong kofi wha miska e unga ia ele wafule i vayusu. Ia o mea ngā lea ngā kukula i mai a koa ila male fisiri kele lava lea kau ke fisiri kele pe wa ele o kawa kele lau mka upuna nge fiafi. O se fofo le mele kupuna nge Samoa. O ngā o le lava kau ke mai kau inga le whaale kongu le kupuna nge. Ile whai ngā malo minority le iei fia me marisfuma lima. Ia marikamu whai aku o le pākia le whakuakua i le tua Samoa e tasi. I se vai fofo le maka opulea. O lea fo i o lo ka uapea ia kako i whinga ngalo fo i le kūlanga o le whonga whikalai. Ai, pe fo linga mai ngā pau le mele kūla i mai ngei au ngoa wa kako kurikulia pea ma karango pea le maka opula vele kasi. Sa o karango ai ingisi fo i Samoa i se fofo le maka opulea. Fo linga mai koe pawar mele koe ngei o le pare mia o le ao le malo ma le whamsingo sili. Pau ia kaka ko okolu ia o msalo last hope le a Samoa o le pare mia kaunga wha mawai ma whunga nge maku akul whenga malo inga ia koe whaisi whenga palo ka po lai kulanga e whai o le ao malo inga ia saungoa ia ma whakingo se vaenga mo le suinga. Ia, marakako whamsingo sili inga ia kula ima ia whamangingo le kula fongo. Inga ia whaia le me kaung whai. Fōringa mai la paunga e oke whasa oa la le option lea. Koe pau ia option sia koe ngei i kukongo o Samoa. E whawhoan mka upule pēr whapea lawa ngā paware me whai kāku o kalungo iai. Ai lea se me o whai. Le whai kaku whakari le fongo le. Palmenge le wa uma o ngā kaua mai o la whai. Ie kau ke le lopo a whē whai ai. Ai, kasi ngā awana. A whapela ngā kalongo ali se me whai. Ia lela wa mai le si whamkaranga le ngā mai laka mai ngai. O le palemia, o le aur malo ma le whamsinga siri. Le wa ka oko elm ka apule. O la konga e kaulonga kura i mai whai se ma ka apule mele. Ia, o ke lenga ia ke longa le palmia e longa e whaingwhai ngā mea al mea kaung whai. A ke le ropo e wha marosia le palmia o kaung saungo i ele au le malo. Ia pe kau fo ngā pesa kusia le al whamsingo sili. E wha makala e ele kula fongo le wasoti. Pe a whai wasoti. Ia o swaanga ngā lenga ngā o karongo iei ma o kampoi fo i mo se kala mōra kako po kala mōra nge fiafi. O ke fia karangoa i ngisi o vaenga o uma o ngā amai alo ia e le kamaikai o fia me. Lela o whoro lawa me lewa o karangoa inga e whunga nge loia. E unconstitutional longa ngofo inga whaparimia. O ki karangoa pelai longa sua whaipule fia me. A ka keri karangoa la e mga upule. O ke loinga o le kele i o kangaka fwinga i o le e fisiringia whapea. Ai se a me wala i o ngā ringa i lawa kaimi ke i aua li ali mai lunga le kusi lea. Ai se a wala i ngā kuai o ngā mai le kusi le i lunga. Ai se a me wala i o ngā kausanga a koa le whako a dia ele. Kele i o fisiri whapea ngā mo whai kau ele i social media i amas whinga ngaro fo i lako o lo kuskusi. Ai e kusai ma lo i loa. Ma mea ua umanga o whai kawai ma o kikilo iei. E ma fuanga. Ma fuanga ngā. O lea ka kia wha msimonga. E ma fuanga kau. Ai awa kau ke fisiringi anu ka upulea. Si whai wha msimonga. Ia on kako mawela i ele. A ke longa e ma fuanga kau ngā lei. O ngā umi o ngā ka kia ia le. Le mka upu ka kia fo. Uleo whan ka kia le mori mau le whako a sau. Wa pei ma salomia le ngā whainga sao ngo ele. Ia le kako komisinga riskaimi o me whapurkiki. Le whaua kua ngai ia le au kuskala o me whapurkiki. Ia a ngai fesiria la foi ku
ia pe la me wale ke o so mo ngi kai ia ele sao e msalo ngafi ngalo uma lava sao ai pe ngo foi au salo le fam singonga mo mai kali nga me ia ai o ke longa e ma fuanga kau kusa me o mo fai kau e mo kikile e ma fuanga kau ai skami o lunga ia o kako baile ia ai o ke fia ko ngale fa kalonga le a fia me e fai ma vai ngor kako kalonga kami ngai inga ia fai ngo fia onga mo se makau ia fo yo le on ka opule on ka opun kupul ka sanga po me ka sanga kenge ile fale ile pi onga le vai base le fale saka ol fi steak stand moana bengol fale ngaila makanga vol awala makau ia fo fale ngi e kuma kila la va feo ingala ku e reise se misi fale le e wakwa langa kule e kuma kila la makanga la wala ole o siri sa kula mai ma ke vai funga e keren kalongoin penga ifi me sa mo kai mile ya ai o ke lenga foi ele se senga o ngisio finga ngalo sa o fai kau yai pela fa ke kainga o le fam kalanga leo sa o le kai o la sanga le kupuai kusal foringa bal poles ko nga ya malama la sa le kupuai kusal bale fam kalanga nga le nga mai li poke leo skembi woke ai o moli mau ki ngoa lava mai la ko ngofo nga o le poles bale le malama la skonga onga o le skonga i malama la skonga wo ye me fo yo li pinge leo ma wo e ka ba leo e mo kwa mangingo ile ya la kongo fole kule or kaao la skonga ile nga yeli pinge menga se le kiki ala mo fam kala nga lenga mo mo lisi kule a leo or kaao la sa ya ai nga vaenga ya mo o mal fam singonga ai ka nga fa ilo aku kulanga nga lela ka ko kilo ile video le ya on fa kula ile se kala fa mole misa vai no ka video le fiame fa mole o fa ka la fiame mo la kuskala tu ai oi nei ni fona tanga sa fai se hotel mai ese so ta inga mali te mai tai le mo dia ia ele se me fa pena tupu mai o le fala la vele o te lo pe si la fiere to senga il te mina tu puai o la te fafo ia o te lo la awa wale vana pe sawa ilunga le media me social media o te lo pe ona le fa pe nalu ia sia ena li poti fa pe nalu lo tfanga ia pe o mela na lena pe o se fiso ta ingala na ia ala ko ke si le firme le tu pul taimil ni ia o fe ave isolat fa mtalanga mam ai o tele fa mauni ai ia le me ai e fai foi sina mawa na o mai ale o le longo mai o no le tu si le al malo tu si le lo yesi o lona wingala ia wale na o mai a mai tu si molo uilo ia mal fa pe mai o fe au mai ale o le al malo foi le polala sa o mede o le mela ele mafua na fa pe wow ana mafua ona ua faatau le mataupu i le ao le malo ma le loisi ia o le ala ua fai ai le suasuega ia pei foliga mai ai le o faamauni ia atonu ona o le foi la ua agaʻi atu i le faamasinoga ia o le a ui ai lena auala e so manatu e faaulusa oi ia tami lenta ona o lou taʻuleleia foʻi a ma le tuaga faapena ele se me maua mai ai a fa pela vai e fai mai ia le suasuega leo e le faamauni ia o mai loina bom ok
Ia, o le whakalunga mai whailo inga ngā rau kuskala ma le kama ka ia fia me, ia por whaipule fo i le whionga i whaipule ia fia me. O le me mumua lava, o whesiri ia ngā whai, o whesiri whakakau le kusi ngā ave elise. O lo ka uai le whapea o le kongor kusi le wadu loko whanga, o le kusi ngā ave le au le mālo, ma le loia sili mo longa i loa. O le mea mumua lava. Pei fōringa mai whaka ai loa e fia me le kusi lea inga ua inga opsiringia i e kusi longkoro. O lea ma kore kope o le kusi inga ave le aso lima ia fia me. Ia mar kusi inga ave le aso sifuru, le aso lima o februari. Mar kusi nga avela sa sfurulu o februari. Ia mar kolo e la o kusi lea whako a ka ue fia me pe whako a kei fia me kusi lea. Pe fōringa mo le whako a kei fia me. Whamai o le kusi nga avela o malo, mar kusi nga avela o ia sili. Ma wako i loia ia le kusi mo longa i loa, po o longa sila fia o mka upu lea. Ia kia ula. E sa me wala i o nga saunga whapea ia e fia me pe fōlinga mai whakaanga maua leo se kusi. A lenga stamp le kusi la so ongo, o le kusi la so lima o februari. Nga stamp la so ongo le ofisa o fia me. O longo wingala, wa le vaanga nga sila fia me le mka upule. O al kusi le kalongo i fia me, nga kusi le aso kolu o maki. A kako waila le va o le aso lima so ongo februari. A lea whako a kei mari kusi le so kolu maki. O le whisiri kere a e se ame walei o ngā whaisa ngā whamkalanga fōringa mai. O le whako a ngai loa le maka upu. I ngā ua o aku leo leo whisiri ngia i le kusi le ngā ave lea o le malo. A kopi e le, kusi ngā ave, maka ria fo, e me mari. O le kusi longa kolu ngā ave le loia sili. Leanga avere kopi i komisingo leo. Avere kopi i minska leo. Ar kusi longa fa alise. Or kusi i le au malo. Ai avela kopi o kusi nga kusi mua. Or mka opula alise nga avele au malo. Mo se pui nga mo ia. Onga wa ia langonga. Wa maka onga bebela i fule mka upu. Au kanga ka maurulunga o le malo le a fia. O le ala nga. E fisi di pēlai lo mawhawhau. Le pē ke i mai o le o fia me i le kusi lea. Ai ua wa ia ko i le kero kusia wo lebanga i lo si le fia me kusia. Ai whape mai. Ele i mafua o ngā o akule lo yanga ia. Ngā langa mafua o ngā wo kusi i leo le malo ma lo yesili. O le mka apula ngā le fsini ngero ma fau. Mai kake fsini ngero ma fau. A ngā whapela i le avese kusi leo le malo ma le kusi ngā ave lo yesili. Lo inga ili lo e fia me. Ia ke awa ia morka ka e sao. Mai ke le whapea koe wapero fia me. Nothing to do with that. O lo ke fsini ngero le wha maongi o fia me. E kusa i malanga kali i fesili. O le fia whaalongolongo ele akungu. Ai seanga le whapea ai. Ngō maua le kusi le aso lima. Ngā bakuru kusi le aso lima, kusi aso lima. Maua e au le aso ongo. Stamp ilo ofisa. Wau whai ka wai. Koe bakuru kusi le aso sefulu lua februari. Stamp. Wau whai ka wai. Whakao koe leo siringi e kusi longkolu lea. O le mea siringi maali e. Ngā whesiri le kuskala. Pe kakau o ngā whaau sang kangi. Al maali e o karifa mai. Ele eise mea mawai. O le ke lea i o mea mawai. O le makua ke lea o le mea mawai. Langa whare kakalongoa i se mka opu ngā mali waisesi. Aku sisi kua whasio kangaka. A le kari lea whamai le eise mea mawai.
e le kakau o kari whapenga fia me. E kakau o ngā sau e kari wha le ma ka upulea. O ngā o ngai ma wad sao, e wha ma inga ia. E le ngaka wha ma inga ia, ai e sen ma sa longa ka ngaka, mai longa a fianga. O ala a fianga o fia me ka upule. I kusi ia, e o mako whaikawa, ma le o mako vai. O kua inga le mori mau, o lo nga ia fufia, o lo nga o fufia, ia ngi be mori mau ai le whakingo le whasukanga ka le pōlea, le ang whasia ia Dr. Carpet. O le au kunga o kusinge, e le ngaka o la ia le mori mau ia evidence, por wha mau nginga ongi mea e ongo mawai, le a fianga o fia me. Mangi objects, le kakalongo e mea waleng kalongo e le whangi komsingo le semu kakalongo kia. Olo o iai i le moli mau, le California. Le California, a whangi a Caroline, po Dr. Carpet. Olo i le moli mau le tablet. Ia, o le tablet o le me vole kaipis computer le kiki la le kiki kapea le bao computer mar ke fongi ka la po le kiki o lo ye le mol mau ia le waki luli e mar ako luli ia o mela a mesela kongo meia o lo ing fa ma nginga kongo menga ke le kalngola i menga a lo ke kalangoa i le upula fe be fa pe ele ai se mea e mawai o la we limo leo o la la me fa leo o la ngala ai o ke le o nga fianga o le kusi mo o afianga o ma fia me kusi longo lua o afianga o ma fia me kusi long kolu o afianga o ma fia me kusi longa fa o fia me ba ngai kusi longo lima lango vai wo lungo social media o kusi le fongi ele sufainga ele o put se me na Samoa o complain ali se leo o melanga e pe folinga mai fa ka va ai fia me mai singi ai le vai fa ka va ingim ka opo le o nga ma le kalongo inga so ka konge i lungo social media ma ka ko kalongo pe ma si pe ma ka ko kilo voice ka mi foi a bakulesi ka ko video a o lea e leo mamafa i whingangalo o le whaipule ia fia me. Ai sea. Ia, peongo whai aku. Kau kei leo kua ia se me kasi ia fia me. Ai o longa alo fia ma le alo whanga o anga saungoanga. Ma kau pungi mai me ka kau anga saungoa sao mai ai. Wa masalo mia ai. O masalo mia ai longa wha maongi. Ele o masalumia fa pe o yang ko mea ale masalumia lo fa maong masalumia le fa ko kwanga o le baku ye yor kai e sa mo sa o mai ka opu ia inga ia ka ko malama o le fok fia malama o a o fia malama o ke lo inga e over le luo se la wa feka kala foi fia malama a wa kusalo lo fia malama mar ko fia malama ai a baku ia fia me o le pakingo e kusinge e pe e whakau wa ai langa wa ai mar whamai e le se mea mawai e le se mea mawai o se kali whakau wa ma se kali e le whamia ngai le roko ma se kali e le mawhai o ngā whasusangi leo ngā pauru mea leo ku aku i leo wa ki le feo leo ma mai la kum ka upule e pepelo kusia ia ole maenga mo buanga ole ke fia kan ngok ia inga ia fa mangingo mele e kusama fesile la kuskala male mai ka waku o kali le fionga fa pule ia fia me ola ka ko waku e vai le fa kan ngok komsinga mala vai ngi kula se val la vai ngi vai se val ia makako kalngo iai ko sila fiola so kolo maki mas kolo maki den fa o me ko sila asi ma finele ya le se no le tanga ngole le ko ri mai ma ke mi ko sila
o kusila na fa addressa ngai official lawyer city ai kopiela ia le firma minister ya for Waro Harris sta ia ma ungi komsinga ia ma le fam kalanga la o ia o lo o iai ia le evidence po le mori mau mea Viking mori mau mai ai hapeanga o le afia le fiona tamatai pare mia ile maliu leo le tamatai professor leo Caroline inga ua kauri mai ngal kusi le sokolu o maki ia sa fanga yo lo mako susuenga sa mako ngalu lo mako ia faki mo susuenga mkanga luenga ia ma confirm umal kele o le kesien se sa ko mo kusi le fama le ka ua pe sa o mo me ia ka ua mai elise ilanga kusi le tu inga ku official lawyer si le kopi mai ma ua mo fionga minister ile mai ia ko lu vai so le faki mo susuenga le o ia ma fa mau ki ngo mai ele ma se me fa mau ni o education se sa ko mo kusi e ka vega ingala o le ka o mal kusi me nga o faile la fongo o le tau me sino ile so limo february iso so engam tanga luenga so aku yo tau me sino ele e fio ku le fio nga tme tai pare mi o tau me sino ile aso ile i fa mau mo tau le resort meanga fio ku le fio nga pare mi yo pa fa mau mo ngala ile o le aso fiku o februari nga e ko le fio nga tme tai pare mi ia kakala ia le ta o le aso fa to o le ni si lo voi tangi pe paunga o le aso nga o ko le fio nga tme tai pare mi e o foi la le simka ku le fa peanga ka o ka kai kwa i vavau ma o foi le kwa i vavau ma o fai mai su engam ole vanga mo mole ka ko kalunganga ole susuenga leo il fongo alise ma le fiongo foi pule ya fie mesa foi ka me singa e ko kongo le kusia alise olo ka uai ole so lima lenga ave kusia fie me ole so foi nga lenga manga oia finga loi kam kai foi pule ya fie me e fa sera kalunganga ma lise o ka me singa e la te senga le kiki al vaenga le ole fam kalanga ole solima leng fongoi kalanga le kusi alise ole solima leng fongoi leng kausa ngo mangele e kom singa ole so fiku la songa lenga mo wel fa mo ngoi o i ka me singa e lua e la te senga le kiki anga mai o kele disputing al benga pe sa olo leo pe sa o ya lise o le mea mokingoa o leo ka orka o me singa o le kusi alise iei leo sa mon maulaso nga leo kile vai aku bo ia leo o leo ofesili il fange il ka o me singa ai bo leo sa ili leo nga o e pui fia me le po wa i pori kaso nga fia me e fainga feo ia leo foi fa feo le ka pa mi fo ia fa ole kai mi ole po me fa penga o le la mo wa ngo ofisili le i ka me singa ai le is kala fo le fa pe wa mai mo le lo ia nga ki ke le po le mala ko si le fia le mele ku ele yo la le fam kala ngale al kom singa ba ngale ba ngalo ngolo si ba la le mele ngo ba u fa mo le misa pule fa penga ka o ka kai kwa i vavau ma o foi le kwa i vavau ma o fai mai su engam fai mi fam kalanga i la ko le kwa i vavau le ka o fa pe recording ma video ia ma mau mai fam talanga foi ka e le ma se me fa pe nga ku kwa ai fa mau ngia o rang o ku se kwa i vavau ka kala i fa mau ngia o i le fa alu so le lungo le fa pe o le ngai ai o ma mai si ma fam kalanga le fa mau ngia la fa alu so le lungo le ma se me fa pe nga ma wo mai fam talanga i la ko ia mi fa mau ngia ole mka apu leo ka o ele leo o ka o ia vavau i kongo le kusia lise le kusia la sokolo o maki
le ai ma se mea whapenga o i kongorukusi. Alango ka whakasau kala, onga ila makanga o le whakaronga lea komisinga, sa kango i ule, ni mea le pepa whape mai, o lo i onga ao le kusi lea kalongo iai. Nang ka umai a whape, le i onga ao o le kusi lea, ao ka ua wabau, ele ai ma se wabau o i kongorukusi. Le whanau siringia le whamaongi o komisinga lea, ai sa mea walenka longo i wabau, lai kongorukusi ale i kongorukusi. Ne ai ma se kala lise i kusi umangei e lima yang kusi lise. O ka uai wabau. O le siringia lape e se ame walei o ngā whea komisinga le mka upure wabau. Ai leo se mka uporise mka upure. A le kalongor kusi lise. O le kalongor kusi lise le nkapu whalala mai lunga ia le kusi lise. Ai lise me whapenga kongor kusi. Se waila lise mka upunga e so e foi whamamore. E ki ngā le sa ka ui. So mea. Suenga sa whaatino. Ile maea i o kolu vai a so rea le mwhaaki ngoti suenga leo leo. Ia ma whaamau ki ngoa mai ai. Ile ma se me whaamaungi o allocation se sau ko markusi. E ka weka ingala. O le ka ua markusi me ngā o whaile la fongo o le tau mea sino. Ile aso 5 Februari. Iso suenga mtanga luenga. So ngata me tai pāni. E o foila le sim ka upule ka peanga. Ka ua i ka kai kua i wawau. Ma o hoi leo leo kua i wawau. Ma o whai mai susu e ngā mwhai me whamkaranga i la kou le kua i wawau. Le ka ua hape e recording ma video ia. Ia ma mau mai whamtaranga whai uka. E rei ma se mea hape ngā kupu kua. Ai wha maungia. O ranga o kuri se kua i wawau. Ka kala i wha maungia o i le wha aru so le lungo le. Wha peo le ngai ai o ma. Ma isi ma whamkaranga. Le wha maungia lai wha aru so le lungo le. Le ma se me hape ngā maua mai whamtaranga i la kou ia mai wawau e wha maungia. O le hoi ngau o mai ia le sa hape ngā fo on kulkulo i ngā mkanga luenga ia le tina le ngā ia sia le umoli ai kuai mstatufu. Ia ngau mai fo si ngā ma wha makala mai leo. Le ma se me hape ngā la karangoa i ma le umolia. Ele mas whamkaranga hape ngā ka ua kuia i e tūranga le. Mai o sina whaulanga, o ia ngā ngau o mai malongo mai mtanga luenga. O ia whaulanga, ngā sau mare ki o le whale lea le. Le ngā ia ku ma le umolia nge leo leo kua. Ngau mai a whaatino tūranga le. Whalawlawe le whakaungu i vai vase. Malki la nga ngau mai. Saulo o ia fu la ngau mai malki. Saulo ma leo leo ka kala le fale. O i ngā na whako amakala le fale. Le mea lai maari o le mawhisi ngia leo leo ngafi po feo i la mea i ka ua i mea ia. Ia, leo ua or kako karawanga ma le vanga i ki ngā le i papau. O le sa whapea sa ki ngā le whapea ngā di esia. Inga o mai are nga whai whaarablawe i vai basi. O ki ngā lea lenga nga malanga mai au mai i a sia, mau i leo leo, ma longo leo leo, ma avere ki o le whale i vai basi lenga renga maa fua o nga oro leo leo mor kai mua lava. E kara whale mwhai la kususuenga. E le ai mas mea whape kongor kusi lea e lumo leo leo. Nei lumor komsinga. Nei ma se mea kasi whapenga o whamkala kongor kusi lea. A ko mai kau mai le eri vai aso sa whai mako kalongoi ngani mka upu lea. Nga mai le whangang el pol se whasa onga mai le mori mau. Onga le sa mako mangaku o i vai base sa ka ue mako vai base ai ke uka mai whasa onga. Le ai o wabau ngā alu le mori mau. Pika apai ia mea yang whaakongu ia re pika apai. A mea ia whamakala e komsinga. I ki ngā elenga sau mai wabau ma o ke le lopo ki ngā wai o ka ua ai whoringa mai o ngā elenga ruesia o mai loa o whaloleo leo a mai le ki o vai vase
ka kara fali le ai ma se me fa penga kongo kuskusinga lise kusi umange lima le ai ma se me fa penga o ka welise ai ma ko fo le kalngo mai la le yonga luma ia le ia kusi ia lise la sokolo maki le wa pe o sokolo maki o kusi la sokolo maki pe fo ngale e le o kelenga mo koe fa makala o mai lise ia menga kusi la so lima ma la sfurulua se yo mar kaimilea pe o le o kelenga o le mka upu le wa le kongo kusi la sokolo o funge o maki le ai ma se me fa penga kusi mo mo kusi longo lua kusi longo kolo le ai ma se me fa penga ia o kusi la ko ia le al malo nga se kalsanga mo se puipuinga o lise ia ma kopio kusi o le la foringo mai o le wa le saunga mar kalonga le al komisinga e fa se ngai ka ko me o mai ko ngor kusi pe foringo mai o me ia lise ia nga fai lewa ma ko le siringia ka upur kusi alu fam kala uma mai me pe foringo mai o me ia lise le nga mori ai o kusi le la usar fam kalanga se mamao le kio a mori lise o ngalo mori ai lungo masa salonga ma me kongo kusi ai ka kier kusi or keliam ka apu ka wala ko kusi ka ngo mai ai le mo se me o ka ngoi ba ngai ka me singa ngai ka umai ya se I ko ba la le si ba nga fa mo se I mo le Sheraton Hotel ya le se ka ai o me umai wa nga ile o le si aki mai mo kam foi fa ma ngi pe confirm ya le mo ngi le mo se me fa ma ngi le ho ka o pe nga o ya le filme como que para mim nga vala au mai ai ko ai o kuai il Sheraton ia ale su e ku Sheraton or ke muli nga o ko le filme te para mi ku or ke mo tako ele ke ni fa o mango le retreat ka o le tako me sa fa le Sheraton o le isi vaenga fa alia manino el komsina o le o ka o ele e komisinga ia le siringia o lise le se kali mo ko foi le nga fa le funga le live lise nga fa le live lise mka upulea wanga le ave ia ngi evidence po ngi mau ku il komisinga le lo ingo siringia ia onga e mo me lise il observer le ko le lo mai nga ia e mo lise kala ele fai me e sauna lise e kalongo e komisinga bueno lise mele o o manga kula o lise e kusa male live la lise yo la mela ave fo me le pa fa pe le la sa la nga in ka pule le fo nga mai se mele la nga ye o le foi la ka o le Sheraton Hotel o paula yo me lu le ka so ye o le Sheraton Hotel le ka o ka me singa ma Sheraton Hotel sa I kongor kusi ka o e lise ma bala wakule ia le fianga foi pule a fiame e fia kalangoa ia nga fisingia le pulan ka ai mga afamaia ia le fianga foi pule a fiame e fia kalangoa la ba fala we kele le ka pule le nga kongor kusi le la solima ma e fia feilo ai o le Sheraton o le fasilia lise le kongor kusi lai kongor kusi le fasilia lise o ai le fongorenga ai kali ia fiame o ia ma minska ka pengeka ele ilola pe kasi pe luangi minska ale loka or kusi o le kali ia fiame o ia ma lise mangi minska ka pengeka longo inga kasi longa lua pe ko langa ka o ma minska ka pengeka o nga kongwanga lai ngale fialu ia dise il fongo le mai le se fongo ngakongu ele fongo ele Pukinga Hotel wanga se mangaku e fongo Sheraton ai Pukinga Sheraton mai le fa lunga wai o fongo le o le la wa mai ngele ele lo nga o su ele penga ese Pukinga le pole
Ya puki fo ngai ko ngar kusile upule yo. Ngai ka pamkale lea se kusinga yo luma. Ele yo ngao. Onga wa malfinga ngalo. Ora ko mo ngiso min skar kapineka. Ola nga. O ke le rola po la susu ngalo le ngalo ngo Sherrington. Ala ma ngingor kusi. Ele se fongo kongu. Ma ele yo fo. Ele yo di Sherrington. Sei play for si banga ngaro. Mo fa mo. Wenga o leo. Kulanga nga le ki lo in kanga bang kemi o mai afu mako fongo ma le fiong te me tai lo yesi. I se a wala e mawhai o fa ki wala kula fongo i la ko mi o. Le ho la sa mai ang mako fongo ngi ka o ma lo ia o in ma le leo New Zealand le whenga wenga ya mako. O le la mako ka mawhai fa uia ko i ngase mako kangi criminal complaint anga i leo New Zealand. Ai fa uia ku le officer te mai tai lo ia sili se civil claim. E fa wala ku lo ia sili an malo New Zealand. Inga ia ka mawhai mai la ko i mawha ki ngor ku langa le i fa mkalanga se ia mo fa alu o le mili. E mai lumo ku la fongo inga ia kali ku la fongo mala ko ku inga ia fa ki Saf silingia fo il komisina i se tasi o ofisa whaasala lawi ni usila le tautai ae. Ia lato pol kalame sa nginga i lungoli ea i lea lava mata upu mana ta uea wapa au. Mele o mako ilo inga ngi. Ua ave lalo lako episode nga whai ele lako po kalame nga. Ua laki o mako o leia mako ua umang mako tango ringa i lalo episode nga la ua li ile le nga whai lungoli asoli. Ma la wa fai transcript o ke mi le fa alu transcript kusi uma la lola fam kalanga ngi fai ma le po kalame la nga le mako ki kilo i o le fa u ya ko mako kulanga le fa se ale nga o yang usi o ngara me le fai le wori fa alu fam kalanga le fa ma ngi lu mo fa fonga nga malo le punta Ua tele tu a inga wa whaia whaasanga le komisina mal matanga luenga, ma wa fisilingi ai le amia tonu ai mai seo le whaatinonga la lato pito la au. Wa whaamaunia mai fo ia wapa au, e se mai le tusina ave Lisa Marie le lo ia sili. Ai fo isa isi tusina tu uatu i le au mamalu le malo. Ngo le fo e mulsi le fia, o ia mako se kusinga kawa au mai ka ilen ku inga ku i o le fionga fo i le au malo e kalsanga inga i le au malo i langa mka upu leu ku inga mai ingi i le ofisau leo mai i mako kau ki kilo hu i o le kau a fia mai i kulanga fa polkiki ku o le mere i le kusi le nga mai pe fo ringa mai nga langa avel kusi le i lana fionga inga i fai mai e se fa se polo inga foi e ongo kakau e on fa malo lo le fionga que mai kai palmi ai fa ki mo su e ngare o leo so melanga le masalo mi ma ko ke mi mal kulanga le ma ko ki kilo i le nganga mongi nga fa ki ngoi kusi so melanga le ka kilo pe ingi si ku ko le o mai kai le o lise nga au fa kasi fa ki ngongo miangi O lo whaawa o lava su engal matanga luenga o leo i lea mata upu. Ai mo Lisa Marie Schmidt e lua molianga wa molia ai o le taupule ufi le mea moni ma le tu uato whamtalanga se i leo. O lo tatala Lisa i tua i lalo ai ai ngai tu uato na pepa malanga i le ofisa o le restala. Saini le ofisa o leo i aso wharei le taitasi ma awana i toa e afia i sesi soli ngā tu la fono. A o talia ai le aso sfululima o le masina fou e tula i ai lumo le whaamasinonga. Ia, o le whaiunganga o le whakarangoanga o le komisinga o leo ia longo au pāu i Samoa. O le makaupu le ngā mai lunga whapea wa fongo le komisinga o leo ma leo ngusila, ma leo ia sili, onga o se la kom ka aupu e moli ai kau ka ia. O le criminal complaint e fai e leo ngusila anga i ngai ngusila. Ia ma le civil claim whapea
o le mea e whai e le loia sili. E angai mai i le kaukaiai. O long ka ua foi la whapea wa laki la vo la ko downloadinga le pokalama akoa. Wa le pokalama le woma ku ilano. E le ku ilano ngo whapea wa fefe tau taiai. E le ku ilano whapea wa sel tau taiai. E ma fuanga kakau. E ma fuanga kakau. Ma lai nga ku ilano le episode le po le pokalama le laso le. Onga leo whanga solo ia fufanga foi ma karsanga mai foi o le whamsingonga. A upula le whapea wonga whama download le pokalama kaukaia e huinga e whai transcript longa winga mo kakamakua o le kuskusia opu umang mako whaian ngā po ia ma mori ai kaukaia. O le me momo. O ke alofa leo ngusila le ngā lue malongo. Ro kom fai a vese se karsanga for Police Information Act inga ngusila inga ia fainga disclose pe failo mai po an leo a foi kulanga o le lipoki mai leo le ngusi o Samoa po anga mele fa Samoa po alanga ngā luenga ma le mafu anga ngā lenga i Samoa pe ngā la koe whaisusu engo meia pe ngā la koe whaingi trainings po langi me ngā whai ia po sesio la aingo longo but mo ele mga e fia iloa e kaukaiai e kulanga ma position leo le Samoa le nga fongo ma komisinga ma le loia sili e wha kuku ma so la ko wha sea e pokalama kaukaiai mai oke ofo mai a whainge uma o ngā kuskusia i lalo wala e whoringa mai lawa i leo le pokalama koa. O le fisiri a oe longa. O le ase mea o se se e kaukaia. O angi upu mako whai ngā so e ka umeu se se e pokalama kaukaia. Mo kore foi. Mo kere kua ia sesi. Mo kere ka uangi ngoa ki nganga mako loe ngoa ma le kele o nganga sa e ese mai le kusi lea. Ai mai se soka inga pokalama nge moli mau. O lo kele ngisi mea o mako loa. Mo kele ipisa spawa mea mako kano ingo le kusi. Ai fisili la ia oe. O lan me se kaukaia enga fai. Ai fai fo e kuskusi e lalo le pokalama kaukaia. O angi upu mako whai ngā so e sot kula fongo le kaukaia. O ngā ngoforo lea ma mai leo ngusira lea karo whasinga leo. Pēwha pēla e mai a mako sailiringa po leo lea. A lalanga mea ngai whai Samoa, lalanga ia mka upu lea. Ia, o ngā koe bako fore i lunga lisi pokalama, peke pepelo. Por mea ngai ke pepelo e kau whawhewe. Ia por mea wai whaakanga se leo mai, ngusi lo inga. E whai au ngā luenga leanga i e kau whai mai. O le ka ua whapea o mka upu ngeo ka upu kau porokiki, kusia. O ka se o ngā mka upu. O mka upu leo mka upu e awhiei se nga maliu ma se nga whasiokia. O se mka upu e makua mawalunga ko kia kukusa le level mka upu lea ma mka upu lea tuau. E le mga ku whakau waa e sesi. E le kau whanga mga ku whakau waa e mka ngā ruenga leo. Ai mai se lava. E le kau mga ku whakau waa e le whionga le whaipule a whia me. O i lako uma lava o lo a whia le mka upu nge. Ma leo ngusila i e kau. E ka kau o ngā kou wa ai le mka upu nge. O se mka upu sili. Sili o ngā kaua. O lo a whia e le ngumela. Mka whisokanga ka ngumela kasi le kongole. Mka upu le. E whai kua au. E whapela ka umama inga e le whaarulabe isi. Le alo fo ia. Zakari fo ipo. Po seuso ia kua au. O ngā o le hit and run le mka upu le. E le o se whisokanga ka. Ai, e kukusa lava le kaua. Kukusa kaua o ngā. O le mariu kua au. Wa mapunga mai le kese le si kele o ngā sa. Drugs. Fanga. Leo mara ko whaila. Le kele o mori mau. Le aima se meo whaia. Ia le lava la ngai. O kere koe kalngona ka upu wanga le po la surufurunga e o me le. E kalngona ka upu lea. Kamakai o lise. Masalo
o mori anga ia o kura imangei e kali po le asosfuru fiku e o masinga nge o apelila le wa a makakao apelila para su fiku e para su rongo ko e longa kumfa o confirm ba kula solea ai o ke fai aku o ngai maka opu ke kele lava e kau fong fa ke kele le ba ai ma sila mkanga lo ngalo lo ma sila malo e fai fo kele mbonga ngosa le ka ko pa ma le kele ngosa sa be vesi ngai fai nga malo le vesi le vanele se vanga ko kiki o le fai nga malo ko ngosa mo a ko fa popo fo mo mei o sa dor kali fa mai o mka opu ka por kiki e as far as I know ele por kiki lise is or support level fast kai pe ya wa ye pe fo ngisi o ko o ke support ke le fast ai o ke karongo fo il me kong fai man me sa kong fai ile lan kula fa por kiki o yai kwa le ai mai o mai ka ya lise ese le na ka mai fengo kusi ese la ka mai ile puipuinga o ia man ka pulo kupunge aka mai inga ia o on ka pulo le famsingonga inga ia sa ili le mea mongi makula i mai la ko o lo afia ile maliu le ole Dr. Carpet ia po Caroline Peonga sile fiai onga le lau mo le ngai lua mo le anga ngai mo le lise mo ka pulpule e o fufi me mongi o ke le lopo ka pulpule o ke le lopo ele ka pulpule o ke le lopo ka pulpule o fufi me mongi o ke le lopo pa la me mongi le fufi a po ai fo le ka pulpule lua o ku aku fam kalanga se leo e ngau ko fa fonga ben ka ko kalonga nge o ke le lopo a se ngai se le kio a mo le se langa se uma menga me leo e lo kalongo le maka opunga aba ko dise e se menga kalongo yai le ala wala ko mangaku o fam kalanga se me wa ba ko leo o ngalo ngo fala ko fase ngo fala ko fase ai le se kusia nga ba ko meo o meo la kuskusia e ka fo o nga i mka opula kuskusia o me e siringa ngo fo i ngem ka po ako e leo kangi fia me ele se kangi fia me mai leo ye fo se manga ko fia me e fai sanga kangi fa sanga ya lisem kusia o kele lo fo ila leo pe se me wale o nga kele la ko nga lo ngo fai ale fa ku lise o ba ele fa ku lise o ina nga sa le ngo fa lo ngi ye sakawanga folo la ko kusi o ngolo le ye a mga folo me ko kusi o le fa kalngo lise fa kalngo fa le lise kalngo fa kalngo fia me o kaka ye involve kusi le o lise mo fia me o lise fia me le involve kusi le ai le o lise mo leo ele fa se kusi lise nga be leo o le kopi kusi nga be leo inga ila ko aware malako silafia me ia la kupu ia po la fose la ko me fai ia fia me e kusa mako inga yo fai kongor kusi ale fa me fia me fokanga ilo inga la bongo ba kure kusi leo a wala nga afia o mor kusi nga abele al malo mor kusi nga abele ilo ya siti ia leo ba kule se mga ko ka ya ma se mga ko nge fai officer e kusa kali ya kuai onga wala ko ka uar ka ya mai mori anga le fa pe o criminal complaint anga i mai pe o so mai le lelong sila le sa mo le fa anga yer ma ko susuenga le lelong sila le ye ma civil claim e fa ele lo yesit o ke ofo lo yesiti pe fa con kali inga le ko inga fa ko anga wa ko le o me foi mali ele ero yesiri nga kako karongo le kele mka upuyen ke ngai maka ko masalo miano yesili po fe o yai le kele nga ngosalen kupunge ale o falongo foi
ingo avele mka upu foi e fa walo ile lo ye siri se ili song fingalo o le foka se ili fingalo lo ye siri ngo uma be sa ka koma salu mi sa sai ko ma lo ye siri ale fo ngo le foka piseni ye lo ye siri e fa walo il mka upu le kupungi ale fo ka mo wa ku kele mo wa ku susinga ale ngo mo wa ku skasio o fo nga kuskusinga koe famel kaka kuskusinga o kele mo ktingol mele ala mo fukol kari o kari lo esiri ya fa walo o ave fam singonga o la ko ave fam singonga le la ka unginge ko fo lo esili ile nga sa manga sa fa balbalea a le sa ile la mi ko pe la bo me fo le o ka ko kalongo ye il mka po fieme man ka opole kom singo leo ya mai kia nge fiafi marka pokala marka ko ya ya okay va kun nge ya ngo fo ye va ko se fa maruru ile fa fonga la kungu se oposala ya ave ngule ainga ale nganga la va ko ya ole mai ngim ka op e fa ku mangako ma va kuai se aka maukingo inga e fa ngo fia fa ila filinga ile me sao o le wa ba ku ko ya ile me sao al me se la nga mai kom singa mal me se la nga mai fia me al wa ba ku la nga kongu la va o me o le uma ko ba ya mo ke fa ku fa pe sao pe se al uma ko ku me e ka o ma ko kalngo ye o le me fa nga ko kalngo mai fia me kalngo mai kom singa la nga ku sia kasi le mo kalngo same letter le mo kalngo ya e pe fo ringa me la kolu ya manga le o winga ku sia o le ba ai ale a fia me o le ba ai kom singa ma le ba ai to taia ai kasi ku si le mo ke ba ya a ko mo se mo lo mga ai pa mai ya su nga fo ma la ko fo lo ka fia ke lo me ma le fo mo ka fia ma ko inga ia fa sao le mo fo mo su nga al fam singo ya mo wa se ka sa ai mai ke ngai e fa sa la o to taia e mal Blue TV mal pulenga e mal fa fonga sa mo o ke fa ko fa se fo If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia to foil e te fa ngai dai so se ta vale ma ba wailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e fa yoro pikile ta vale mai le malava le foleolo polo tanto ofisa auto ile fua pe mobuli to foil fa tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile overlu se lau o tasionono PSS ile tanto Facebook ole moana rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa.